Kalong kami kasi kemenengkong mencimti ke kam Chief Secretary ke Jelai kong Rebecca Vanessa Suchiang ila klan no aga step jong kakat praterik unailar arajar arpun riau hapedeng gejingbat gejingpang ngebelas lemi i. Ikong Rebecca Suchiang ide ke officer IAS jong gabaj ka kandai spa prap kandai ba ila syakri ke Jelai ke kedan beper kamtam hagaban kemi ikut kompenia ke pelatengka jong ke Jela bat ide ru kawai ni ke officer ke belashim kya bahaban kentiu ke kam jong okai pertai hakeleng gi benta ke Jela Meghalaya. Banelek benora ke jingkla ke rukom terekam jong ke 𝗞𝗵𝗹𝗆 ban kentiu ke 𝗞𝘵𝗵𝗲𝗃 bet kuwe kimat ban kentiu ke kampen roy bat ke bah kamiat skipat ba ban ai ke jing sensyar ke bakuat bat ke bamesha shiliang bat ke basolon sare baro kajing tebet ini long kemi ban shim kirai ke betjuat bat ban yang skam kanung rem kala penlong ye ban kelalong kum kenuksa nak bentaki we bat ke officer kamtam ya ke berang temai ke kam Hagalai po trek unai luar arajar arpuwe kong Rebecca ila shimti ke kam Chief Secretary ke Jela ba ilong kelong kemi ke bening kong na pedeng gijat mriu lom ke Meghalaya ban shimti ya kini ke kerdan. Hadien be kong Rebecca ila shong tat no na ke kam ndai namar ke jing tebet jong i bat ban ailat ban yarap bat betin ki samla ke Jela ban penurlong ye ke jing angnut jong ki ban long ki he officer ke sarkar Jela klatung ye kong Rebecca Suchiang kom ke Director General jong ke Meghalaya Administrative Training Institute. Ikong Rebecca wala shimladan ke met ke bukot bakia henrei ilayai beteng ban syakri ke Jela bat agalai terik uyayong arajar arpusan ulat ke Jela 𝗤𝗵𝗶𝗄𝗏 ulapan bam smai ikong Rebecca Suchiang kom ke State Chief Information Commissioner ban syakri ke Jela haduk ke senam arajar arpuhnyo bat ikong Rebecca ilalong kelong kemi ke bening kong ke Jela ban long ka Chief Information Commissioner Ngashim yerne kabu wan kentu ki kena samla jengi group bakin ya shong yi gini civil service examination pila atip bi mentala don pra snem gim don shu last batch gede 2013 ni kong isai belong IAS nado tu snem 13 hadu mentang gim don shu ke ibre gimana nang ni na Jela jengi giba pas so nga kentu kena bakin shim bakin long aware bakin long motivated nga hope nga la ben inspire ki da ka jingdon janga ha kanish ki ngala ben inspire ki bikin ben sit ik exams kam day ba kan kam tang ka jingben not ka jing tre shitom hard work and sincerity tang kita ben kam kin ban pesha prang te menta ngatip ki don ki jing dunaru state jingi ngimdon ki coaching centers ki babiang te ngil acknowledge ke ne hi bang ngimdon kita ki coaching centers te kamati hi kani shi tausnem how February ngila stang she phoned ki aspirants ngilaya train residential and kalong very positive ngan ngalong hopeful ba tharai this year ngilahi ban yo some success nagini ba ngila train ngila